kadang ko Jesus na sondihan. Harumaso takot Kusurot ako dinangantakan Kunul na itong sarap Kanakatulong harong isang lihon Harosong dihon No kitambalo Yesus kasasalit Orowo mamuduli Ay sokoi Siguro Kadang ko to Yesus na sondiyo Harosong dihon No kitambalo Yesus kasasalit Orowo mamuduli Ay soko iwan Singano Kadang ko to Jesus na sondiyo Ay soko iwan Singano Kadang ko to Jesus na sondiyo Kadang ko to sondiyo di Jesus. Isunong kasuabon kumadatid insanan kanumisisa ta kapod iswang samayang. Tinurahingan na sundo iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon iti. Sang pasipayahay dat mamurimon kaposian pinuhubod di pinatahak no. Kung sikaw nagi kasiwatan iti tukan yahay dat mampay nagi magisiso iswang at sambayang. Minsingil nagi boras no maya dat panambarasan no kasuaban na bay no. Tinasambayang dahay sungaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya maboras ako dat asanong kasuaban kumadati. Puji Tuhan to kasuang ta kanatit tadaw do kaduo iswang got minggu dubay no hom tumbayan no kudat ay ologod pohot tangkus ta kat ito itimpunan magindalan dat iti wagu minggu daw wagu i ologod pohot tangkus ologod pohot ay pamagarab karikot na pundod hari Rabu tay ka hari Kamis nga lumuhoy-luhoy nunda ko purimanan git karikot pundod hari Jumaatom ororos na kaguto o kasuti na din do tadaw okay kasuabon na bay no miyampay o sikap to ay nasilapan nila ay handphone di ko sadop no piolon do minanasom hari body hosas nga adi agumo ko piyo nga alansan dat kabagali lagi sambot apupusan ti panambarasan doon ni ba dat kasuabon bay no ina pwede kasuabon kanihab nga naraytan dati duo raja Ela nagi Raja Zimri kasuabon iti oputandi kagudati dot isay nang kulot pinungaranan dot Omri isuang got isa raja-raja podom monom ayat kaduno podom miso gisambuat duno podom monom Omri nasilih do raja
ino pwede kasuaban kanihab nga nailan dati dat ino pwede sinumolih di Raja Ela nga Zimri. I Zimri na patim sa minggu no turo no tadaw dat ay nasili raja. Napatay siya kinumiros. Karangaw na padidit tulo na Israel antakan dahilo pwelo pisangadan nga may no di diolo ang kato i Omri dat asili raja isya no patim iso kaman tadidit wayo on the soldier tay ko panglima dahilod ay pisangadan antakan idi. I Omri no padi nga antakan no padihom iti no pa Israel nga opiduo di. Sambahagi no po nga tumanod di Tibni bin Ginat. Miyang paydad kiginawa hilo dat mangakat di Tibni bin Ginat da sumilid raja. Nga uwo kon no pa ditulon da Israel di nga sumukong di Omri. Opiduo dilo. Nga ina pa ipiswayan nilo panano dilo. Panano di Tibni. I Omri. Nga pa'y mahamahaot kagarason nila tumano di Omri. Sa kira piagalan di tumano di Tibni. Nga noritanda hiti dat kapatay na po di Tibni. I Omri no di hot miningkakatot na sili raja. Ay sa di sinuratan dat isay ti Tibni. Paingkukuresyon na patay. Nga isyo na hot pano ki rantay-rantay di Omri. Dat karait dat mangigiti ti pemerintahan dat Israel antakan idi. Isuang tahun katalun pada miso zaman di Raja Asa, Raja Yehuda. Iri na di Omri na sili raja mentok ka Israel. Minamarintah siya sa linay dat hopodom 2 tahun. Nga hila na po Tirza isiya na po minamarintad ono mo tahun dat kinoloido. Paingkurahot pinamarintahan di Omri. Ayat kedua na pada mapat may motisyo bolio nuluhon Samaria. Mantad Desimer pinamolih na po nga 2 talenta perak. Numandi siya pa yung kakataot bandar dehirid nuluhon idi. Numandi siya punong pungaranay Samaria. Tumano dengaran di sangano Isemer. Pinamolihan idi nuluhon idi. Pasaroko hot. Haro isoot ay sarita tambalut. Hinggod isiyo na pati nga haro tana dot nuluhon kawatuhan. Ino pa'y tanah siya tiso nga luagan. Jadi paginadaan di tulun tu nuluhon pagya kawatuhan ino pa'y irisandat nga luagan. Nga amo din ay nga tandot sa ira na po nakamaju koyonon nga numandi bolio tanad di tambalut. Ino po di nuluhon nga numandi puluho numan olitay luagan.
Ieu dadi ai segatang kot kararangahan nga seiran ket ti kamajuan da hirir, om ina padihit koyono ni dinga kigatang. Jadi tumbayan aku det iati da timpudon do, sekira harohit kahaharan dati pinatungkusan teu ko nanuh dati, ieu di himut ti kapurimanan di timpu dina katalib itu dit aya ai sairati iti koyono iti kah, okon podit podi ori katanda talun-alun kah. Pengkuro hipinindalan di Omri, maisio bolio inuluhon, gunung. Nuno hanuman di sio kinukuro hisio hinuluhon. Baing kakatay mo ti sio dat bandar. Naritan dahitid ina padihi bandar idi nga nasilid isoot pawayaan dat ay bisnes pamukadayan ririkoton da tulun. Nga iso osononggot montok di Omri, isiyo kadaw nga mamonsoid nunoy arat imata kinorohingan, mamonsay karaton di lobi kamantad di tainsanan ni tulundet nakapaguluh kayaw. Ilo namo ti dihot ay amu osonong, amu aramay dat montok di Omri. I raja-raja na nakapaguluh, papawonsoid karaton nga noritan dahitid isiyo na pohom papawonsoid nunoy arat imata kinorohingan, ilobi karaat ko nawonsay di tulun-tulun i raja nakapaguluh suway ko yaw. Napanaylan pengkukuro hakarat ti siyo nga inapahi aray tandat osonong ko itaguangan da kinorohingan dat naritan dit raja-raja di nakatalib nga mamonsay dit tiyonon da sumambad kinorohingan da suway, mangobi badidit tangawlun ngaid papaing kakatom magangat diolod sumimpang mantad da kinorohingan. Irinay naritan nga di elan ng pengkukuro kaguhot di Omri hilad pinaburu tu kinamoyan dat minamonsay ilobi karaat ko raja-raja di nakatalib. Tumano di siya dat nuno na pahit kaboboyuhan di Yerobeam bin Nebat. Tumano da dosoh di Yerobeam. Mamonsay tulun Israel na pa nga minamidusoh kadaw. Gisamba iyala na patim pinapaintalanggot arwala ginawa da kinarahingan. Miyampay da dewa-dewa kasiyasiyaan Diyolo. Jadi kita na padi dati diti nga oretan nilat kinarahingan da suway. Napahit ay duo nohot okito kasari datid paindalanon iti sangulo na raja. Kumoiso saira na pod asili si raja hingga na po'y apurimanan di siyod mamonsay inapay karajaan ni nga terancam kapurimanda haros sumap patayon. Raja di nakatalib inuman di siyo sinangod di siyo patayon ni katurunan. So kurang-kurang gat ang patay pa nga itong kusay. Kumoduo mamonsoy tumanod sumamba da kinorohingan da suway. Hilo nanda papaing kakatilod sasambahon ngay ang kuil-kuil berhala tay ka ilat
dewa-dewa di ay sakomoyon montokot tulun-tulun Israel. Mano pa di dati intangad ay kasaluruhan tainsanan nila kinindalanon di Raja Omri. Intangan no pod idem pamagunan no pangintangan. I Raja Omri no pati nga sa ulo na raja dit no kadati cemerlang. Isyo no hipoy maha-maha kumantadit o insana no raja dit nintutunan. Nga hali piad miya galidi, panambarasan no pod kitab bakarait di Omri o aniba, ino pa ay pinambarasan no katilombus nga karait di tanak daw i Ahab. O duiha idit iso no pakakuaan dat kinanibawa ila panambarasan na karait di Omri nga ay inahimi na minangimbulay na karait dat ay karohanian. Suway ko karait dit nagampot ti siyo dat isuang ko politik nagi isuang dat katenteraan. Isuang gat ay sinumasat iti kaisisan da tulun mentok kasumambak kinarahingan nga lobi o kitoh dati sayra dat narikot ti timpu dat pekerjaan di Nabi Elia. Kakitanan na pa di dati nga piagalon dat ay nagampot di Omri isuang dadang pamagunan dang kinarahingan rohani nga ina pahit ay nagampot ti Omri isuang dadang pamagunan nga lobi kagayo lobi kasadu piagalon dat ay nagampot ti siyo te ko norikot ti siyo isuang gat karohanian. Ilo nohot isoot ay okito datid kinaintutunan da tagayo umadi Omri inggod kanoy siyod minamonsod kayo ng dawago ibu kota dawago sayra da ina pahit Tirza hedi nga nasorob hingga di kaswaban kanihabot na nailan datid i Zimri na po nga kinumiros miyampay dat ay sinumorob numan siya tutudayit ay istana hirini siya sinumorob kinumiros. Sayran nasilihi Omri da raja ilo na di may siya pa yung kakataot ibu kota ipinungaranan da Samaria. Hiri na di ino pa perdagangan ni di nga mininggayo santab na pa di ay montatamu yung may badi nga hilo na di rikotan dilod pa yung puli pamagunan. Milo di dati burasan da itino pa Samaria nga mininggayo na silid isa o bandar dit paintutunan iso nagi kadawhot pusat politik. Akan na di ka ilot ay kota Samaria nga mininggayo nagi kumabandar-bandar suway miagal ko Megiddo Hazor. Mantad na dahot mantad na kinenggoyoon nila kota Samaria ilo na din numandi diolo pungaranay ay ino pa di kaintutunan dahil kayo na ni di nga tanah Omri to hirinahid okitohot kaisisan idom pamagunan dat miagali dit itamu pakumbala ko talang antakan di zaman Salomo. Nga halip ya miagali di sayra gumuli tokod ay isuang gat karohanian o kita dati dat
Omrih na po nga naretan dat momonsay nunuit arat itaguangan imata da kinarahingan. Isuanggat satu raja-raja hapodamonom ayat kedua ng ponam limo. Naretan na gid inagi mangkoy karatan di siya nga lobi kagayo pamantadit. Pemerintah dit nakapaguluh kayaw. Papakitoh dat agayo ha pencapaian, agayo nagampot ti siya isuanggat ay kendalanan da pamagunan nga itaguangan da kinarahingan iralandet rohani omrih na po nga naborosot gagal ni siya. Paingkurad ako hudot ay osorow iti kanta kan dumiagal di omri. Asaro takay matid kita hitit bahkan mungkin dat iyati iso kamantadidit kapuriman dat ay kantakan iti. Idem pamagunan iyati na po nga ikamoyan dat camerlang ka. Nga sayra na pod idem kinarahingan rohani agayo kagagalan dati. Iti nakadaw cabaran dat ay montokot gereja dati lebih pundod sayrad oroy iti pentadbiran gereja. Tu kaubasan to na po nga maju na po tulun dat idon pamagunan dat ay buru-buruon pangingintarusan tatap nad agayo pangaruh di siyod isuang da gereja. Kagumuan nandadit inapay wawayoon isuanggat gereja nga tatap nad haro pangarod isuanggat dam pamagunan masyarakat. Isa na po kapagalan dati bulan 8 no matidi dondo ruhay no bulan 9 sumuang takanon dadat pemilihan pegawai gereja hiri nandad isiyoh tu pay maha-maha ka. Ino panday kamoyan takadi nga okon ko isuang dat karohanian nga ay agayo naging da pangaruh kadaw iti isuang nga politik ataupun idem pamagunan. Ipianday kahaharan nga kampay ngahi. Ay mangko, nga sakirad amo iya di hinapay na nakaw puji Tuhan tu kamay na po nga ay natalibambanan na dati no kanta kan dumiagalin no. Kadi poposondot kapihom sayra na pundad inapay sangulo ni di nga haro kadudukan da isuanggat ay kerajaan akawaso pangkat ino padihi pamusarahan dati nga isiyonot mandatin katuaga raja agayo pangarusyom asanangindad may ramutidit tulun-tulun dat ang agayo hot kain kokoton ka asanang may rubaw YB mati tumalibit yun ding ako na po kayo di nga mantadidit ay sikuli dit tulun isyo naman to ko tu pay maha-maha sikul kailon nong giris nong giris nga arikot ti tiga panipangid di kailon nong giris haro na pandoy mantadot pumugunan da suay korikot nga pasanangin day si rumamut isyo man dati tu agumutay laan pansuang na nga iti kailo dat ay iti kamajuan dat dam pamagunan dat timpubay no miagal ko panggunaan media paingkan nagila kakamot dat
dong kawawagu nga koylo, kunin aku ko iya deh, oh mantap kay siya tu sigu kandet ay isiya tu aubas ka, iyati na panday mamumutung no, poboli no kantalan no kaubasahan nando nga iri nando tongo diakon-diakon pundo katutukon. Takoy alimon no hari ko piyet-yet di, ay dengan jujur secara manusiawi, iri na bagiat okitoh dati. Iri ni okitoh toko ge. Um, Paingkan lagi kadaw ti kahaharan nga o silihi kadaw iso o panipong dati ti ay pamilian dat isay nangkut manggigit panggigitonon iti ay isiso o tinimungan isuang da gereja. Nga okito dati det kasuabon da bayno mantad det kapagalan dinawayan di Omri. Ilo na pot nagampot ti siyo ng katasangulo na raja, pinapaturi dong piyasyad kota Samaria, nga no kita dati dat o kanika ilot onuon da kinarahingan da panipong sayrad isuang dat papendalan da pelayanan. Nunuh piya kaing kokoton dati, nga may na dati pohoro o kapiagalan, tay ko kapitimbangan da hilo. O sono no dogyait o girot to idong pamagunan, ikamoyan dat hiti na pagkarait nga camerlang ko idong pamagunan nga idong kinarahingan nga aparagat na ikadaw. Puji Tuhan, patumbayaan ako dot ay hingga-hingga kinenon dati dahitid wata sa Sabah, Labuan tay ko hingga na po nga ilo na dala tamodon dati. Dat iyati na po nga o silih ta kawayoon papaindalan dat tugas-tugas sa iswang gereja nga iswang kakantakan idim iyati ni kadaw nga ay o silih na gid imilad kapagalan montok ko sangulo ni wayoon di aparagat iswang gat ay pelayanan da rohani. Kada na dantad haron do hit may do ko tu itong pintar-pintar kando ge. Tu kakuaan no pagkaintalangi ginawa dati yadi nga ino pagay panipong dati tit montok ka pelayanan da kinarahingan nga o kita dati idong pamagunan. Ginawa to kono po o pintar po isid idong pamagunan o pintar ni silud i rohani ka. Nga o kani kami agalid di. O kita dati montok ki Omri. Milo komundo o pintar day silud idong pamagunan. Nga iswang na pod karohanian nala isyo. Kamoyan na po ato kadi pakayan it may daw ko to ang pintar-pintar to ay o pintar to kad idong pamagunan nga tidak semestinya o pintar to kad iswang gat rohani. Muntok ko pod iswang nga karohanian nga o kani ko ay iso o pakyanuon dat akawas pasikulno, kipangkat ko, kiharo-haro ko, miloh ta kono gid ay papaymagon do iswang karohanian. Tu iti na pot nilai karohanian dati nga okon ko tipongon naman tadot kahaharan pamagunan, suway ko ay ino pa'y kakitanan pangintangan da kinarahingan nga osomok to ko uma kinarahingan papainsado idit kantakan dat kapiyontok dot korohyan disyo. Jadi iso ay o kitoh dati dahiti haro timpu-timpu dati dat
Yati na pom arulun tokod isuanggat masyarakat, isuangga pengaruh iti dong pamagunan, maya dot ay kaisisaan nagi pitimungan da iti don pamagunan. Nga ino pa'y kagayaan dat paintapot nga mangigit da tamodon da kagiratan dati kumakinarhingan isuanggat tumaguang disiyo nagi tumaguang katulon sa pitulon isuang da lisi. Kamono pa di nga iso dihot peringatan kumadatid ino pahi karulun dat ay kapasian dati Dominggayo isuanggat pananudan kumakinarhingan nga iti pengaruh-pengaruh dat masyarakat kakuan no pa nga yati no pamano tokod kingaran haraking kokoton otarimod ay isuangga pagilitan no kagumuan irinendo kakuan da yati no pa nga kainsado mantad da kinarhingan. Ino pa'y kapagalan da hilalo nga kadi mangimbulay miagal ko asilih kano po dat ay sangulo ni wayoon. Bah harodihot ay man rasmio acara rasmi ka. Kalahaw ka na di. Nga mantad ka manukod otarimo di masyarakat nuno pa dihit panuhuan nga tanudan di dati ni. Tokom paimbaris dihit luping nugyahat nunugyati luping nuno ti kakananit ti mo. Tampayan, tambikar, nuno pagisuay-suayan lo. Tok kom iya mo ti di homonisilo ka. Iya di monis, iya o mamarasmi ka. Pengkuro. Manto ko rasmio ko amu. Sakira manu rasmio nga hirinan dad ay kaymayaan kat tangawlun ambila nula kamayan dat tumanud da pala hadid pengaruh di omri nga isoin dohot ay pencapaian cemerlang. O goroy. Toy ko tulakon no. Aku dit tinga main po da kayo ka. Tatap nad ako kaymayaan da tulunid di. Nga ilo no lot ay ipisimpangan to ko da timpubay no. Da haranangkod ay mandati tanudo ilot pengaruh-pengaruh da pamagunan may iyati na po nga otarimo dat kagumuan otarimo tulun tay ko poy mogonon dati o karahian da kinarahingan kapiyontok di lo karahian da pamagunan. Iri na po nga karahit ta gila tinumon suway pe karahit ta takan nun hondiah kulot labi po naman takot oray tanad tadakon darangan. Tuko basanan dad pohoronit ay kantakan-kantakan dat den kagumuan nga iti antakan da tulandat hari Sabat. Ilo na nga ilot ay taguangan dati ilo na nga ilot kabalingkahangan dat away antok ko nga makiano ta ko nad panguhupan da kinarahingan moy da ila no pakantakan-kantakan nilo nga akon ko tumpalid dati akon ko papasimpang dati tumilambus sa ogirot isuang katumbayaan nga atalibambanan dati miampay dat panguhupan da kinarahingan. Bahom miagalit pahitian ta kan dati panambarasan da. Sabo na bay no.
puji Tuhan tu nakabagali bolot sa sebot diri ilod page Dusun Ministry. Kada dati lihuay dot kasuabon na suab kapi solot takagud iswang gatimpo dami agaliti. Ano misisa takod iswang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon sikaw dot kasuabon diti insan po dot nakawaya ehe panambarasan di minangimbulay pengkuro nang kuti kantakan dat awayaan dahay momonsed ihay no po nga patanob mantad dat katumbayaan o maralan dat tumanod diya. Pagumo ako polidon dahay mantad na ti pangaruh dat kaing kokotan dahay ipamagunan ang paingka nagiti kahaharan ang nagi ikaisisan dahay montok kot tulun sa pitulun nga ino pa'y karahian nuhom kanu dahay minsamok madia papoin sa dudit santabi kamoyon dat kapiontok di karahian no kamonutundo isay suway ko it ginawo kaisisan dat minsamok madia pagumuot kay bayaton dat away andahay mantandot ihay ti nga haro karahian nga tumbay na he mantadot sisiwo panguhupan no pati lambus dahed o girot kumadia amo ihay patanob mantadidit karahian pumugunan suway ko kanu ihed papentalang gilobi kagayo iswang kupasin dahay iswang gat pananudan ng rohani dahay manikid timpo. Kung sikaw Tuhan tadaw dubay no pati lambusan no panghakan kumadahay iswang ga buru-buron paingka nagit iswang no kalidasan dahay gisang makasuaban suab nga kanu kagoy haydat kapag yampay ikay sisa na miya galit. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan to ko, puji Tuhan, miya galidit might say tilho did page Dusun Ministry to kita po nga harapon dot kapiyaw po tidalat panambarasan laay ako ni ko naputut kapiyaw. Bah, hinako po kapirubat ako kaswabon na swaba ay so not kabaling kahangan. Yesus nasolio no bitambalo Yesus kasasalit orang mamuli ay soko ira sinunod kadang kotong Yesus nasolio ay soko ira sinunod kadang kotong Yesus nasolio kadang kotong solio di Yesus